All right. Katingin nakat live adashinengin no in masimitin sang launching kat ke mo wash ke wa kulo ke ash lan met na ke wa na ko sliye nga o ye ka kat shwash garosh ke na phone la dage Kent Washington Ewo. is Central Texas na nga si Southern Texas na liban ba San Antonio South na the best part of the U.S. Southern California, but I'm the not same sana is iskiye na. but the same is Kent, Washington. Again, Texas. Oh, the best states for Texas, but the best part is Southern California. Yeah, mga nila up for challenge. But the via man was the luck. Well, kayo nga mo kita dash na mit. Tangon liban, tegin Driscoll, at tegin Maggie Wash. Kaya kuya yang share the dara pa. Ako nung lap, kanya kita ako ng dash na mit. Tineso ko siya unin text ko lash ko na masimay tuko noon unin text ko lash ko pa Proisi. Proisi, nakasukye, kung vin weekad, naknas share like yeah. Well, stand by. All right. Kalau kinakil niya, may tigat fast na may kaya oana si Kulo lash. Ayun na. Follow lash way to place lash. So ngayon ka siya Utyak na lal. Nakatisol tigin interest ko lang cash ka keep singan. Tako I guess naga siya proy. Tako yung dismol lumisilipan naga siya ming parek singan. Tigin interest ko agin balance. Ay, klamalap tamil shirle Paing we show luman tamil lipan. Show tigin makil we showan. Kos na ko mautyak pagipel singe. Ka maya taga we katyangan. Netiki katfast meto na faklo tamil shirle. Ka di spell singe inge in wetok la shiki gashalan kat. Katfast met. Kat pray. Kat sifil be matayang nagikaslom kay KahsInKol kat papatamasin kasao. Inurela pe KahsInKol lashmit. Ki cash mainsiu kumsina sirskilusen mo lash ng isarap si sumla. Kat kaksakin kat papa. Kumsipid ba sisilin sa siya na sirs. Siya pala pa na ki ikaw ki pelsingi. Siya katin siya ke. Usiya pa na sirs katin si Filpe. Ak foto do ikat na yetong. Na ki o yelom. Ki mas talom. Ki mana kayo makumbangon katin kain. Ako stin na siyungke. Ki platform siya inge, ki KahsInKol, kung usye nanak na usye inge, sumeda kral damal share usye ulala. The castlom in fakye kalikineng yenga, inta fala mwet kol, kadin fakye ki castlom, kin fulwan wika ka, pel makataka na yeneng yenga. Kat Kulo malap ki kafuen me kulacnsap siya inge. Taka akin siya kat kayo ki siya ulasha, wibe mwet larfinan Kosrae. So siya pa na sirski pel singe katin buetokle. In pareke mat wiya singe kakat kayo ma pala manaslan mano ka ma ash o yema akteyac yikat ke mo lash
katngshige kashalom. Oye pe katak flati los nukewa siya ispepel singin kain akflati met siauklena lashkewa ma fashtikikat ma mutulla som kibel singe lela kadinashure esmak mayen ashlensi kumema feedback mulia ilosilla alfungi mamtulle. Kasha petalik natash kibel singe moptatyang nake nausta masa bashin kapur nanakmanaskat papa cheman ganalosle pi fotoduna yeralos ei kesten geneklalos ingan shukkombe ke katakulan fake ke custom ke kasingi katenene kong kat papa kat pray cash kat pray peke met wias mai wi katyang communication sa matanin chesh ke mapae si waslom katin kain taka ke pelsingi mayen custom nayak custom ke Victoria kalimine na shesh katin telekiela lalfingi lashin ana simut fin fel ke ben kumparasim moul singa na sesha tate kalme pa katin tiak fulatimit kollasha katshak nak fulatilo silosma ro kolla kat pray pekelos talosin kain na kolla losana ke rom singal tolu pangon kat met kolin kan yang sip pain mo pesi katara wo te kain man kanyak lakat at kan siya ingesum kun nanak na si kestam tanin sielos na kewa ke pesi makain wikat yang kamay fataka ben we belong ke life casting in kain taka with the right mind and spirit lela tangan madalo min kol maingin na kewa kading kat papa katakolan fast na met katalal fungi kum na may wikat awi mudan insiers ki mabay swaslom kading sa paykatle amen lumalap bella flock na yurwas tamisale waslashan Ay, the interest ko, kulo malap ke pricing ano ko Sigan. siyang kat may ako so ko, ke gasolin kat, digin megil ta ko wechang o ko pa ng phone la. Nambitit fast na meta, ano na pel na kayo ashaming pangexi, inigas sa tagay la, so sunod siya lipan, nanto gas ka keep singan, tato ko lang na digin megil fin kumesa sa tako kasla pa pangag pa na sin viewers la siya kayo. Tama liban nga naging balance. Kulo malap tamil chile. So, Kulo malap tigin dreskal ke praini kesla. Nan we go was pe panel tigin mekil ke aslala. Na yokli gina gaywa. Kadin fakulo malap kaksakin gad in we go was mit nagawa las kusha ke pelching. Kaksaganal ke moul wolas like speak at the ako line long cash moul like ke pelching. Moul at the ke kaslan magain. Wana kishin pro isya. Afternoon met was met eeuw. Met kool las ke kai show. Show la lap show shit. Lik naters, mugul fors. Tain fors, de lik shit naters. Met las nog eeuw. Wana kishin pro isya pe akelim ye met Paing la. Show klas. Jeroen got one in misha. Alle jokse pe kadin spelchinge. In Paing kom show man ke pelchinge. Artlo was on in we akketeyac ke lalf ng lars kadin esmat na ke floklan lemo. El fact na sin matamalitud ka mat sapla lesson le floko. Flok sing pa nan priority lars. Alengan pe kaksakin kat ke may kekla kat liefinen America missing lars pasamak ka ta ka fact la paraya flok. Papalay flok na ke public display. Mga yokshe pe kadin ka. May ngangit lali 2016 ke nga som internship la Kosrae ngali yan matlas while lang ke elementary matluti lalos nga wishe period cheme that learn it lik natalos pero kaksakin god na los fa fashion na in classroom lalos ingen a policy gadli ak fashiak finan America ingen ani kadin tuyak academy be wala na lan god pakat wi ko skeng fishing chilal tamlil chirlenge utaka na shish fashion ye kashlena wishe kadin wi ko was in nyekat na ke flok sing ale yok shpe masiking na finan American na ke oyen mo la shingen la fact na ka ta ka fact mo iket la broy iket la bible na ke floking na ke public share declaration mas
publicly announcing na pe arsh me sex loyen male and female. Mga nga long ali kaksakin gat ngay ngan ke min pangay ma si kaksakin yak me ke wiksing onin fak kulo sang kulo. We go was in akketeyac guys si pain met na kay walash. Kat som na walang ke 2016 ngali la pasta si lalos ngay principal lalos or any click na lalos ngay proy. Fashalik. Nga si kjen siya kin men wukse to nga som na defan siya. Nga siya klay fo ko was tira wala na marek finan walang. En walang makinaro. Ay na nga kunayak palon pelchi pa nangam toksha men make policies. Funds may takleving up the gak flatjigad. Masing a yokshupe. Na nga liye ikektalan gospel lan Jesus Christ. Tana may ngan sinashish masing. Wana proy siya kalamia Rome sam saptasingal dolugadin na akketeyac ko proy ke met kollash ko akos masapma akyohkye. Arang alengan ngan we ko was misingin kaksakin God. Ako lang tagalong week na phone singa ke may kekla na shish misingin. Yok tigin na kayo. Ken genikin molds ko machisya taga ela makuluklas na kayo. Kadina kan kaksakan na kay singa yok tigin na kayo. Kat matake misla misinge kat matake mol efin kat eskatyang na ke genikin molds ko ke when natal Jesus Christ. Narakipel singalir Srui kaksakin God. Laging mo tamlil chile e banget samramin me Paing aw lamat kollash na gawa ke KahsInKol lowos. All right. Let me see global lab. Global lab, they can make it good piang amo disconnected. So the make get the pan line for ko ang nakalin ko Terry Sue, Kulo singkat, kaya asluman glom to witchang o yaga nakayakom. Now we come in the best Evelyn dossier. Happy belated Veterans Day. Global lab. Lumalap ni besta ke poisel lo marlum in daga wika dak kay makadash ng bel na kayo. Na we mo yang besi tamlo wiyash ngay tamlo taking Paul in Jack. Lumalap taking kayo na sum na vinan lanay. Alya taking nag love logo nga nu sela el lo se pesil el da wika panang kadalengan ke el logo wika na hakit taking megil anagin bel asim ko in kasla Paing viewers slasho lumalab kaya artlo mo yigan nakatsafash namin. Tigin megil? No, kasi may kaksakin kat yung mulash. Payala kat palakin karingan yak na walang sila na siya sa tenan tuwi. Okay, el wikat kawiya in second na pelakan kan si Befaloko in may sasin bikoso ikaw kaksakin kat. Kikasala nga kan bikos. Paing kos may mawikat yung programa. Palan pela. Pel na upesi pang. Kapun ye. Kat na kiway tala. Kain pel siya ngay ayas na totoo la. Ayas na uli. Amay kibak na si mo sa kakasya pa kay kos. Matana ki malang kata. Ito la ilpin wikat. Siya kain lain kat. Lumalap, play la pela in flok sang na makunyas na wika. Kaksapin ka. Tigin megil kung lumalap. Tigin Driscoll. Lash ma yung medli nga wala fresh announcement sa liwo. Check yung mic tuman. Nga we alain chingan ke flokolan tamla si wiyash ngay tigin makil. Ngan pain ko met ma tamla chirle la kan kayo Kulo ke lowos Utyak accident si bange. Ngalain chingan we met wiyak ngayon kain pain ko paik na naging makataka na kaya in kain usya ma phone sino si was. Kulo All right. Tigin Driscoll lumalap. Ano kyung akketeyac? Ngaki use websites lash ako usin liye. Kuwis man ni ganyan. So madala nige KahsInKol.com na kumi ano sige lang nga akyohkye ligin mo. Na kumvin son na vi wen KahsInKol na duman kung nige KahsInKol.com.
na liye KahsInKol la kung click ma sing na ke reading version reading version se wayang be printing version se kat kena akal mi ko sin ito na kung liye program se kat dar pa ba ine ba lowos software lowos sing ash molo so liye nga mga alam mo met nakewa na kung na or lagot magin or magin ka o tango nagsisiyes digin treskol digin megil damaliban ga finning nga kadali nga ning gas ko magin or magin software sing ang level magin ka na book sing bang listening commentary or magin kumin magin diye pa akketeyac na fan in mars ke mitmas mo sang el madaki ministry fasin yang el tafala pasta pas tilokon na churches pa kantin ke ministry lala pa nang Milo magin makadigisan sila sang tilokon na ko akketeyac singan liye pangan mas listening commentary sa mga audio lang asa na kipakat pangan magasigol miseng yan na siya kung vinis mga ke website la siya kaksakin ke makatash ke la pacl los akollah ke men anan referral fees na ero kan kaksakin sang pe moli pe kasi moli makadak yo na ke hosting fees ka mga website kahit mga na siya pe mga ke introduce na siya saan oninalo ko siya kung liye website slash kung liye le bange ash na wala mga dakfash kung liye playlist singa messages na ko dakfash ka record yash kasi history ke mga dash kaya recording pa kantin nash pa yung kung liye kaning presentation na masing aki pen ghost na kaya pa-onin playlist singan. Kung sum na ke click na hit play all na len na long asun tulngul katama asking kachat na nawin po sini na fincha ko ba kumingan sum tek kung play na nga nila onon na kumtenya na kung magin Apple movies Apple Music kung ka lagi website la siya ko siya English gaya ngayon ko siya narakat ke Paing ko na ke sumtara ni ke YouTube la siya long ko siya ngayon finas kum ke makumlong sinanbe ke akketeyac isa pa magden masang kaden mo upload pa na ke nabangan ipsi na ke website la siya mga ke Paing ko na ke fincha mo kuwasin mo matadalan ni ke website la siya wembe YouTube page vinliye mabakfasya mising yok na lagi finbange naki-plan technology YouTube ilalar mo kinyak yok naki tafel na siya kain in message na ako pinar maging mamasya madash kayo isang tafel agaslan ka at ka-message siya masya yuruman pang siya pala siya nengi ko pat matayin nengi ko isang kosla isang nekla yinengi ko agaslan ka na fincha ko pa kaya introduce ka sa alal mo kata si was or maganda finbang Aaron alo ka lasyo ko siya il YouTuber content creators il ash followers thousands lamvugo lal tari kalme pa postmate timit ko siya mag-evan na postmate ukwe like fishing and liye reporting again ko siya mama sisikyak finan ko siya and or kadar magin medium siya ngay insang tafel akaston Yokshipe ang ako min matake. Lemeko maske and eventually kat nagawa ang ginlembe mesa sa may takantukot na sakto mamash na ba if ba nagawa website lasan ko YouTube channel singan. YouTube channel siya ba ngayon bakit finsha mo kiten akfashi
live cast lon Pacifica United in Daffodil Gaslan got na si Demit Kosrae magayon na KahsInKol page kung mo na si Demit Kosrae na siya fin siya class ba kita gain already gawa taka sa wiyash kan inta kay ni lut kun ko sa from gas got pa awen tanin siya bet na kayo mga fin jackson nga magadan le kumawi ya dinail ya takot nagawan ta kay ni lut kun gas got pangan fin jackson nga Nabangan may fact for the lost na ke pelsi nga kadak fa siya na ke proe chamin paengek wen tolal digin megilan na kudin announcement bangan. Dahil nga kadak lang fast na med nit se balash nga betliga show na ke akketeyac no yung nga ni guess si betwiak nga finish ma si luma lola euros los ke akketeyac dahil betliga start kamay kadaklit kum melise to si finance San Francisco Paing kung lulap na sipes Jackson ikaw pa na siyang lumalap. Na may biyag niya nga digin Trescol, digin Megil na malilipan. Ashmar Yus petikat fast na metan. One Kent, lumalap. And Kent, the safest Tamlin. city in America. Surely, Faga. that's going to slide. Ikasha. Kapel foto. Fast na Nasbiya. Well, bangan kadaske folk order. Shamin sang Kulo kaksak. Lesinak ko unidak tolu kadaske nge. Alu yurunun met arshwalenke. Alu yurun met arshwalenke. No nang akketeyac. Unidak tolu shamin sang Kulo kaksak. Shamin sang Kulo kaksak lesinak singal luo pakadaske nge Soko sang Kulo. Soko sang Kulo. Marita bange Shamsiofok Texan Bafosakos Utyak na mutunoa ke Kulo ena Kalkal ke kaksak Kulo na shell kaksakin inel bangen marit sife na ke witne Kulo malap tamlal Tamaliban global Samsiovok Pangas ko siya mamtay guess la alumete nga kinamta afasya si bang koyak niya na pa samsiyo okay na pange theme ko na naklal may na nak yok silok na lakum na kiwik niya just lang na yok na akketeyac ko in kaksak na with that said kaya show na ke akketeyac na misingi may nalak silok kum na misingi ngayon at fin loeng na ke Monday 11/11/2024 and si nga pa fellow LEUM God kasing lisan in fact mo the earth is the Lord's. The earth is the Lord's. Nabakat lang nga sa nag-gas ko siya ilasyo in fact mo fellow LEUM God. Fellow LEUM God. Na marits ka na siya Sam lungulako siya. Sam lungulako siya. Kung fin riti na kita siya nag-gas itolo sa mga kume siyam-siyam kin. Ipsimet ngayon pa kolen alan kat kita ka siyam-siyam kin fosting wasluan ipsiak lungan pa siya coin ka na urine kat Lelia fos to lagi fos on ko siya na kapa siya ngayon pa fos ikos na ke siya wala siya matanput na wala na kasi tasakta mitligat siyam-siyam kin ipsi ngayon nga ako min siya ka loeng na ke may nanak sila kum na ke Sam may sapta siya ko sapta long la ko siyam-siyam kinan ako fin loeng na ke sapta longulakos Samsung el masimit katkang malal David na el Samsung is kinakalim yele fellow mana ke wa ye kashaw efin fellow weyang fellow malon God
Na kisiyensyak sa takole, siya koin kusyang na urine God. Siya koin kaashmit kutsasum na urine God. At pasam sa kushkishigin akketeyac mayin masima inin no in ash that we took an ash urine God about matal. Matal guessing about holy. Guessing this about holy, now langas and holy, but set aside. Kosrae la, kung di kan kalam si common, pa kung kalam siya ko, oana siya, holy, kung set aside. Now, masi mga ina na in the presence of God, pa matal. Inan matal, paye. Nakasasalan si Samson kung el sulimeta. Hindi ko nakimutoy na wala na kasi sa mga may ngayon na lang kami ngayon na lang sa mga akketeyac. Ifo malan to Kosrae sa mga falet na ilbakat. Ang argument ako, samsam kun iptolu ke samlo long ko sa kongan. Så den flok de lille, okay, buksene sam, katkalm gela samsuk lang al lime, samsjofok, lang al na fonna, na samsuk lang al na fonna ng el sheya kailik, nakikaisi na bang mabuk, buk na el fall na kasi na nakyok, kama, nagang fat ma theme. Na pukmatagay ni oren ni naman na naksin tafel na naksi o da lang mo salter kung lang salter sugungan sa matram kun sam sapta longolagos 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 parang salter sugungan ma mga kung redirect kung mo calculate message mo niyak na sam sugunlap kumingi il aske salter of hymns kalmen samin on kaksak. Oana rekle in may kaksakinyak. Na samo, sipilan saman, hilti samon sam Soko, o ilskilan orla hatin papolyak sige, oye sige, mamita aske, kumainsan kasha mamita, kuvilye ungan ma, simle yun na sindali ni Israel, ngan kipel maus plakin maupe. Nej, los förfärsjes laus kan los förfärsjes ongekun. Mama katilorela wan samsukong el yokie super yok singan pa inorela kaksak. Now on the akketeyac masing ako me samdram kinan ba ipsemet ipsak luwan. Nga kung sige loy na kay ipsemet ngayon pa kola na lankat kung vinliye fos luwong and ilsamram kun felo kanoan akketeyac we say affirmation sila malun felo o malun kat God magkaivan na ba kung tilokon niya, mga Mother Nature, kasi news pa siya kay Helene, vinan North Carolina, back, and kaya no yan, God magmalan God pa, God pa kung tilokon niya kaya no yan, God pa, akyohkye, lalien meow, mana ko makadil, akfashing ako min dictional line na guys, wisi na kum na kaya ipsak lo, sa ko into na urine God. Kataram kele mas siya qualification, siya criteria ma inaya ngan pa in nesnes pao ko matal in siya. Eske mod ko matis finne kat learn nage Bible shamtram kinle el gasin is like come as you are. Tapay, kumikikigat ka na yun kata. Ako may kinbait kulo. Kumti na kung saan ako min walang tata ko. Takanas yun. Nagigumto ka na yun kata. Nakumtot tayo nila. Pangikatsing amto ka na yun. Katsi, mas mainin na mitsin as yematan ka at inas matal, ines baw, matal in siya.
ba forståelig for så engasjement chicken akketeyac hakumin in galimke. Na semi usila kum nage ipsiak tolungan ko kapa singa en na samgin motoene singan. Masinga ke usinga hakumin liye katamgin nembo Windows mga usinga pang electronic version ke pacl Kosrae nato so. Kung vinloeng na ke highlight ya kingan. Fosse LEUM GOD. Fosse LEUM GOD il smonyak peluo. Fostolu pel se LEUM GOD il highlight na. Fosse mekos LEUM GOD. Nang vinloeng na makos siya pangan. Siya mamut ko utuftufian malan gata. Le ling singan tekki gas Hebrew, ling lagi gas Latin, gas English, na ta fasun got gas Kosrae, ta natin na hekle. Kat ingin ako tekla LEUM GOD pelakos. LEUM GOD pelakos na fos alkos siya LEUM GOD il takabel todo sa mga nempo ikos siya. Masya pa nga point out kuming galim kele. Pang kufinki oras study lum ke pacl katong mayor pacl nento ka molyak gigumentek sukle okay kaliya kinin LEUM GOD kun siya mwet pede cash sikle tanah ko midon to kain pele as nempo na yok shipes na kisam nung wala ko sa amin oning kaksakin LEUM GOD pakas ko siya gasing lisan pa Lord el sikyak pel Gosh, kesapta, lolongolagos kesam sugo. Sa mga na yokshbeng ako min galim ke. Sa may usa me gum nag-ipsak tol yung mga ke shamram kunya. Kung vinloy nag moton ipsak to moton put wala na singan. Kung vinloy le points tol yung mga siya il topu kisin siya kasi. Kung loin lagi fos al ko siya, nga tiba usia ko hindi fos al ko siya lang sa toko siya lang mula na, top singan pa, LEUM GOD, sa ko, kola na, LEUM GOD, sa katangla, kimayun. Nakisisik sa tokongan pa, sa toko siya lang mula na, paipsiak to ke menelak silak kungan pa LEUM GOD lan mwet na kufin lan na pange tops na ke sa toko sa lan wala na points to lungan el akketeyac il tapok lang sinsiyak sila sa taksan mula na ipa LEUM GOD Soko akollah na LEUM GOD sa katang lang may kimayun LEUM GOD lan may pange taksan mula na sa mga ngakumot lalal fong iyo akketeyac gadan lukshin na loeng na ke kasalan sam sa kulal David nga nilakal nila pange taksan sila mula na singan il pa LEUM GOD sa mga katang laman na kayo akollah na lal il pa pange LEUM GOD sa mga akketeyac kayo mula na lal pange mas mga saram ganyan na saram gan fosya na kayo singaw ganyan iko sa singaw lan saram gan na kaya paton put sa mga singaw na kayo yok arak flat lausan na kaya managawa kayo malan ka ilan lang diki en na kayo ako il flat lagi managawa yung fall na si kum ako matulay fong iyo yung ganito in isang flat lush after all kat may na kat orekle in may akflat na singkat na samsung nga nga si kuminak akes makinya kum ke mga kumash ke bisingya le me kadash ke kita nisam le kat finik kat na yuwin kat Tausch matonin siya siya ng nas na. Sa ifo, may kat falet na may akal may na si kumoy siya nga. May taka nagkakasin siya throne of grace. Katinak siya second God na. May na pel na ko mga takarot akketeyac ko lang message niya nga ko nga takara online lang. Ngay sisa pel na yuring kat. So siya kaya manas na sick.
ilan sekin yale oana siya oye mga orela ka nanaksawen nakwetu ko kasama nga orela main sa ngal yung may masyak lang na sekin niya lagi ngan mit nga sa akfasya kalkal siya bangay kalme na sikko narom nga ko masuan kikadakalak ting kalkal pagkata kasi na kita approach the throne of grace. Ko madaling siya in a contrite heart. Makaya ka lo. Kami makaya ka lo. Artan mo ito ba? Wengin le finchak lo. Wengin le kasha kum ko inis. Kumta ko refund mo na gimawan ka. Kumta ko pasla. Posisella. Nasik kumasing amin na rin. Bakit sa mayuin ka? Proy la metigat ngayon lasyo. Kat turn mo na liye. Kat proy na gusin kawin ka. Kat mayet. Kat in na bagasalan kat. Mi kat vast na mit findige gasalan kat. Na samsa ko nga sikum. Inji ba akas mo kanya kum laman. Fela malan kat. Kanon fela malan kat. Kat finaya na malan fela. Kat smarin kat. Nakat pa usitop na ken na lasan. Ay lab. Pangan Monday nga tuwin siya tigin mekil anus ko may kuminta ko gasagat ke manak siya Tuesday an nakasasum nila lumis lipan tigin mekil Kulo malap kaya akketeyac ke Monday tayo sila Mr. Shirley Paing ko na kewa kaksakin gat kimulash Kulo ke pelma el kaksakin kanchi bateni na pacl kadutut ke kasmula Kunokon siya nag-Tuesday ngayon si President back mo Sam alalol ewan matal. Sam alalol ewan matal. Kikasing lisan Sam, hymns, and spiritual songs. Puksi maktakan jasangan baki ebusis. Saptalimekos posya na keluo ipsemetan na si betapela ki possingalimekos na kelongo. Kat challenge ke background ke precis kadi tala ma met sa pol il chimis pala ta singa nin jasho metalal tuina ne precis nataka na siya smising finne manchin met precis taka penduti kat ke mulash kiden dila katashiye ki mama pol il samsamina kyelos metalal tuina ne precis ke ake Marichilash nam siya nga precis saptalimekos posya na keliwo ipsemetan si pa ipsak tuan posya nga nga kelongo ipsemet ngayon posya na keliwo samsam kin moul oana moulan kale mekal men kiden moulan moulan kale ke moula siya talikse itay moulan papa nine ke eldiye mailo saro Napalang yok si bekat nina babay na raw mama paye mama kat ke talik nata sa intrash kaya min kat samsam na sila talo alo siya kanya is makat chaka alo siya liye ke mukikula sa ilutuk kininorek makit akat ka pendi ke metalal fungiya in mata ke oye wo matalan ka kat metalal fungiya kat ito namana ke walang kata matal Napingkat metalal fungi oyen kalkal plasha kadin na kitain ona ke tamlay chile vacuumante kitain kay naknes na sikat le hakatara makatara kitain kay nitala malan kata matal ara katikay nash sintikal ke mulasha hakatara kalkal siya katuski inara malan kata na kiwa matal Taki siye pida saptal du hoslongon siye kak mo paing ma kat el pangon kos na ke na krai selta akyohkye wos akyohkye siye mashikasak na si wos ta kos pa fash in falken Paul si pena el fak ke siye korin sapta siye singal siye passe na moulal eletawi Christ Napingkat itawi Christ kade fash ke mapaye maubo when Christ elta ka na fela taka kakisyakan na maulwal
Ako min kayo naspin raklak na siya mul mabatban. Nakiposak luwan. Later lang sin kalim in nukewa. Kosrae. Ina nakikray silang sikot. Si pen nalapikan la mulal. Cash. Tayin oana siye. May kaksakin. Inakin sibo wiyakat. Isam na may kiseo. Ash. May kiseo makatin sibo wuke. Ash may kiseo makatin chen sibo wuke. Hindi sama ksamram gel kay nepel. Apa samsam kinke may kiseo kiwen nata ki Christ. El makeng na sin God. El kalmekin pa. El main sibo na siya. Nakatin. Oyan ako nakatin. Masifan na in Christ. Kat may palal kong iyo. Kidenta kayo ni akollah plasha in masifan na. Kidenta Utyak. Pangon mo kasi talas. Si Fen na katpidangon mo. Yok italo. Yok mga kulacnsap lo yok tingin katay na mo ito. Kidenta kayo ni orenin siya sin masifan na. Katyalan kaya namakpakante na eurela. Tikel. Ekufla in masi. Nahira as pose. As takanla. As ekufla fail faslan ma. Narafaki medutitsiki kaki posyak tuan. Kita na takay ni. Already na nakpasain masifan na. Katito kito meritin pebal na rela siye kaduo. Kasiye duo pintoy ni katlawi. Apoli lakyalem mi tamulva siya in sisis laki lang si. Nasin mwet wiyesh. Ina na ki Christ ilang sikot. May kaksakin si inge. Aking si LEUM God. Oana ki John. Singal mi kos pas singal sifac. Katinatawi Christ in molkin lang si pel na kayo. Katita na lang si el paki na ki el kilan mola. Pinas lang si Rosh. Mawumakin na pa ito ka na Rosh. Ainda ka na ki ipsiak duwa ki malutlut la siya. Ki pasak singal mi kos na ki longol. Mol ki kalan ngan. Ole lakyal mi ka akketeyac may palal kong intiye mol ay namin lari po na. Kalme pa. Ole ki katin mol kin fakolan ngan. Asam lang kin lang si. Siye siye. Ana ki kalosya ako suslimay ko sfakar. Takubusin aklan met ki ma Kosrae. Nasin met siya lalal kong iyo. Nakla in mo pel lowos niya lowos. James il inge ki James si pasingal mi kos. Kapos li mi kos. Tasok takatay na si wos. Pinili na akyohkye lang met la. Ini na ilan proy na sin God. Sa pasang mo mayin God. El siya sa wos. Ay rin siya mo in sang yok na sin met na kayo. Faxen al de kalim ki mawulal ako sa Solomon. Inge kasalan pa. Kadilakin siya mo yan. Kadilak kalim bila el tena siya nga sang papak si maludo el siya sa wash. Alin siya mo in sang yok na sin met nila. Katyalim ki mawulal ako sa Solomon ki force nga laling kaling ang talikpan ni Israel. El siya ki kasalan ka din sang akketeyac na sila na kan sang orik makin. In karing in mwet lal. Im kadila len siya bubukin. Ilangan kin la. Ako sa Solomon ito la. Wangin kalal. Wangin ito la kipena. Ano ito la. Maing asurin kat. Kat makin napakain sang na sila. El siya siya kin maibo na sila makin. El siya kin main sang karing in mwet lal. Paano katito ki mawulal Solomon na katil sang main siya mawulal. El siya sang akketeyac makin. Sang pekasya pa Paing. Taka na ki project singal on course kumalit sila nga
Metlalalpuin kargin pellalutin näkläki mau. Ainakin akkalemiakin keltia on rosingeulan. Sifac mo. Hiaspel fallas. Lilakatin arain mo na sinmet na kewa. Ayok na nasilos met piyas na lalpui. Ifo fakya mo met piyas na lalpui. Inyok na nasilos. When met piyas na lalpui wikat. Ainakin ipsimit kimi ngafakkalemi pienga. Metlalalpuin takin. Kitan takin yorenin nalaktasain masifan. Inba katara kalansap plasha takat pukuku akesay. Liye mama inila kitan takin ni keo. Akatin takin yorein mapakpuk Paku keo in takaki. Paku wumakin. Nataka lagi ba singa lityosan kusin siya lalpun. Inshu. Alay lang si kusin na Kasi ito suliga sa ptakos pastuli si Pac mo. Katil lang si kusin mo tal. Orek mo arulena liye kuwos siyang ni kima fok-foklan ko siya. Kat nakiwakalim kela. Katil kikita na small. Nakita small pa kaya. Kat pinutaki malang silang kat. Kasi tala malang silang kat. Mana ko makapak na sin kata. Nice, mawu. Nanalfak ki po sige. Makita yung gispa nagkaringin ka tayo. Timtaki mafok-foklan ko siya. Ang katwin mataki mapay. Kita mataki lang silang kat. Nakita paski mapay. Nakita akos malang sila. Tapos nga lagi ko sa nikos Srui ki wine. May kanaus kawos le. Lowos in nanalaki ngan matal. Polil kina kadinaki din mo mwet. Utyak ki mo matalalos. Kakatsainin na alcohol. Akatinin na nekla mo laski ngan kat. Alcohol is a temporary ay sinasiska. Srui sinasisma. Ite kain. Orela mamakat. Pinamtara pel na kewa. Apa na kinganlan kat. Kat kima subos bayalan kat. Isam ki kastal Peter ki orek masap tali wasingan mikas ki maitinge fakta maitinge chesai ay los na laki kanlan kat. Kadi sam ki pelche ma mitsapin pelche. Los sam kin kainin gas mamita pound may los sai. Wa Peter lakyan mi los te mit sai. Los te ni mi sai. Kanlan kat na nalay ni los or los kan sam ki kainin gas may los kalkal. Taka nakikapin malutut lasya pasingalya longawin. Kipasingalya longawin pasingalya sak mo. Kas na sinsiye ki kaslad sam ewan matan. Alalal ewan kin sam na sinlayim kaksakan kinsiyo ubos kayo. Papak ki Victoria madito ki Victoria samsam kin sam siwaklam ngawin. Kifos na kewan kos. Inoik makin kainin instrument. Inon kin samngan. Sa kalim mo sim na sin mo talal pungi in kaksakin kat. Kata ip ki samngan pwede rek makin kilata lal sin mo Pilipay kalasi kakilata si mitlan na siltumote. Pwede lakay mo talal pungi. Malutut siya ta kain akketeyac kewa. Talal pungin na kewa. Pwede lakay talal pungin on kaksakin kat kin sielos na fon. Paing siye oyalan talal pungin kaksakin kat. Talal pungin siye ipapasyahin kalim. Ilitawi Christ sisin siyerol nasin kat emolkin lang si kalim kifakulangan pel na kewa. Tamay lutit siya nga kayo akketeyac kitan kayo nito. Kilata sila alpoli nga. If yun yung mana sin mo ito episis.
Dahil takapan na yung kumising Ako hindi kom kimawala siya yun. Ano si Pelalap na kiwiksing Soko ning sangkulo. Ako minarik makinoning kaksakin ka. Sangkulo na si KahsInKol. Si Fena itala. Nekatilakin si Srui kat kimawala. Pel pos kakumputat siyang nakimayin niya no. Mail. Anak ito may lututsom na. Mit kumarain pel na anak social school. Pel na kumain na spare tire sin ako mwet na singkat. Ako mingat na singkat. Impela na kiwawa politik kita na rin. Insukat. Aksakanol. Kiwa yemal kasikat kiwa. Kulamanlap kimay pangan ako lalap na kimay dipitsin na. Kulamanlap ang lalapin mo may kuyak na eka intafi yalap in luxury na akketeyac jalan ke. Kaksakin kat kimay ditutuwa mo na kanasis misin. Tegin megil kumkulamalap ke akketeyac sen mitligigat fastna med ni bästa efterälska sinse na wosgo Ilang ko chamram nag-akketeyac lok Paing sam min ashamon yemo kumdugan fa mo sam dugan mo sapta sam mayin il kumagin stand sa nakiplan on man na we na akketeyac mwet min ko finliele sam as saptal sovuk lamgol na fonna ke na shedig as book limegas maiki na pelagam sam kunyan book composition ke book says book sapta na headers na paragraph na sentence na words now this stuff actually nga Paing ang awi long mo Samo Belgium from kun Samo kumde or magun sapta. Wangin makluke faxingan. We now magun ye sin met ludisingan na finga Sam longolakos ko Sam sapta longolakos il markers minisamle ke manuscript ke original manuscript wangin sapta wangin fos. Na sapta fos isung yak yang manuscript read nga in makumin ka na sumne ke shapuk singan na nga na le kung mata ke lutisi ma fa mo samal din ar ng sapta ta na ke wari makluk ke na kung la mwet il magin fa mo sapta longolakos na kaya ba magin markers nga ninsang direct insang academy el cham ne oye kung vinang stanza sa kung weng ba makuluke na we na or magin yesu man kumkulo ke kisin Jackson clarification point of clarification na wo was I mean ash shamonya pa ma kumte ko kumko na bangan special mga art maginan na ngay kesan si mwet kuya ngile men na klaus ke kisin Jackson nga makatrasyon ke tustean kada liban hold your thoughts Madal digin just ko min kumpay ta ka ke uniste yan. Digin di. Oana. Legum, the Bokladari, matter of preference, kabang cosmetic versus substance, the meaning anin didalik, lamalap. Kung gulamalap. Na nag-akketeyac digin megi kung gulamalap kung di masing ake usik kinga long lutila long sin nang ake simplified Aki simplify conveniently fos maritsingan emphasis lan emphasis ngan saptal me kosh conveniently fos liwo na gimakal digin maglamalap il sabi na LEUM GOD nakisisik na kumita ifaka kumira faka really was ngan mirskalan gosh pa kumin kara ka ng guguloman kugun matay kalim lan God Sigan Russian gosh. Na sigan dito siya lang tiem gugun may telefon. Pangay akketeyac na kumi itay LEUM GOD. Na bodes ram si mit evidence kin na pangay oreyes pangay akfashiyan.
Na fosse coisa lá, me comemos me soy, me comemos soy, na que tem que dizer como tem que meio que legal, ele tem temporary highs, né? Pero como orb guida, como te guida in pai. Na singal dia anak kayo siya ke akflat lalo son, of course, pang taka, molken long si. Nakapa siya pa sa kulapel na kayo. Pange oyen etay LEUM GOD o nagipod ilaka dengan tigid bagi ko si best na mga rala outline siya min nga amda ako juice na ako na untuk ati supplement pe mamangasong ko na ang pulamalap tigid bagi at ang liban ingin na kayo aging flow na pelon zoom finish commentary lo bagi siya singan na kumsun yung lista Kulo malab nam alle me akyohkye fakien me wangen chapter wangen forsketa simle Bible reference point magain kulo malab machingan ngan gin ngat sunen payola tal pastor professor sila gafat nasik alright recommend belgi kum matake on suko ko sham suko ko pray suko ko weapon na puk sha yang kum sit in one sitting example gospel al meto when Bible assume na mo wangen sapta wangen foske kun take the flow kum ready puk na fonchingan in one sitting kum ta ka should be pray in one another sitting kum should be ready kun isla flow when yok shube vin kum ukok force na sapta kum ka penan isla masima in na sham kinya ara yok shube tamla akketeyac singan kulo malap ni pesta ke kisensya na yok shube singan aw na wana kadak kalim yang kada sum na ke Wednesday kulo tigin magilge akketeyac Wednesday Tuesday an pe Wednesday me sifil na ke Wednesday singa pa akketeyac God we sang kulo akketeyac God we sang kulo magnify God with thanksgiving aske sham onmolya shina ke on course na sifil be tongo na ke tongo on course fingatli sham so kunge ashline ka fos onmol tongo on course na fon na ke na shina ke on course para live simetngan na ipshaflashingen if tongo na ke tongo on course tai iplu in maslungen be ikos na ke singal lu sit be singal dolvin ke long val ko hale yok be kal me vinga tolla pellas na ke tasakta iplu ma de samsam ngan ba ona nga kelam ne fo sina ke on kos met lokal lokal David kasil ke wang tripe na shafla yan lemon long met enino lemon long met enino longulya ka tolngon na ke tolngon kos na si bakkelam me si fe na ke Wednesday akketeyac God we sang kulo akketeyac God we sang kulo fingatli sham ongolya tana Paing shukasho silal David na sin God ke my last ke God nan ka molalla liki matlokal le sangal shukin munilya mwet na lal sangal sisal el brother katle nak machine sien matlokal el alengit na met na ke restoration na ke sifil folokya ko in aspelin kaksakin na sin God nekel mata ke kayo ko lokalok masono nga linget la li pel si male so ko shun lang yak lawan ka na sel we folok na pel la nak folak God aro ne last ke nga yang kada sum na ke ipsha flashing antana la kaksakin pe God ke je benel bang na sin God kale mobile tupuk ito ka yok ke ipsha flashing ta kadin sala la ka to
oye masam kanya ke fosina ke on kosne na we riti ke nga usina meta akalam yang molia leo God ta ko for lapek shunin kaiwak David el shalla oye situation lash kengen lamo na ke mechi mai walong la ko mechi ma fafelen walong la molia le o God ta ko for lapek shunin kaiwak ngatili in en ferara na lol e wang in en ngain tufe nga arshin kof lallena e na apkaranin utiyawi nga totolain tong kapinsalyak paula matak manasla ke nga tapan kasha lum elos shashangaya ke wang chupe elos posligi na aun sifak na pangan sifac da ke psik metan metakalok lal David kasil ke wang chupe wang shak na makuluk lal David ma ngesangal nakatella mo na ke fin lal in the future restoration che ta kana silen alle fung yang ak flat che kat lem singa kat kan ye tar la Jesus Christ by the ko lamaya ke me on so ko price lal David nga metakalok lok fak kaski ki apanya elo saruna fukoko akenain uniawi elo sarama elo saranga flok ng masya nga tie pushaela masak na lalel sang na sin matlokalokal malal chifen al sang na sin matlokalokal o kat makuluklok tie na wukla ligikom kometa lapan nikunlok nikmet lela tangain ak makinye yellow sha lalal funikom olem kat kalena nikmet lelain nga papa ng plesya ke lo sha alunasyon o katlan Israel nakadata ka shitbe akyohkye aten walong langan ke fossilu mga using akyohkye masing ito inge nakatlila el walong la ke lokalokal may tataka fossil afin katlila na ewang ba na makuluklal amay takasil evin kat somdi na ke shamton ngulo foson kosh akalimyange ke mainge lela may inche pa elom na kay wine pro na sumin pel na kay pelenin na tain pel makuluk taka wana sonod e fatia ka in sonolos vingat somdi sham ton ngulu na wanan David na pasimu se la kalemie la situation vaka e vingat la lalfun ke lem Jesus Christ le molikat la ka kekat la le molikat le molalla ka wana shie me mataka fungun oil molan meche e vingat pang na singat katla molikatla Sham shok ton ngul fo shakel me likian lal in mol in akketeyac nga pang na sum lem god nga sham so kung Sacramento in pel akketeyac likian lal in mol akketeyac nga pang na sum lem god nagatlan di oya ma David lash kengen na ke lamayan mayeta na machine na ke malutu chike tustia na molingon lokalo pataka sum kadin pel na kay wake mol lashang na sin mat Christine yon molin rap ka molin inche pushor molin me kikia molin kosho oyang ta ka sunkat pe ka chishi sa ke manglen na krewa oyang ta ka line ka pang oyal shetan vingat li mat lokal David nge physically make nga ta ka line el mat lokal ngal post le el tikan mwet la wana on chivel na pang na singat la life nila katlap top pacl nang ako aske situation shipeng it's a spiritual warfare mayong singa taka initiation me taka na ke oyema shetan na taka uskat kiapat lakatin somniki mapay silang katin kaya nga mata ke moul si meta wanangan mo manaka wan normal una kawina manawre ka ngawina may ngati na moulingon pake
maluto chike tusteangan matalal fungan molingon nagenga lalal fungi fulla auliak lalal fungi la chijel daga misika makuluk lako wana nalle kasi makuluk nge pataka pena shufeya ke molin lalal fungi lako na mengaro pakalam yatarke mante tusteangan efingat molingon malme ko re akketeyac metlokalo akketeyac kat in line metlokalo kat tak fletchikat kat proy na shinsag na shinkat kat sang lalal fungi large kat sang fin shaklar na shinkat nakadalle siyang shinkat nuke na akwaklal mol ke na akwaklal kadin kasi makuluk kadin te tay malan fel afin katli force na gawon kostana yang Allah katli na ge me tili lal ke me wangen tu ke one foundational tu fe wanalen walong la ke makuluka ma metataka anglol in unilje aku mas pege masing katka intafaila ligi masima utaka na sheshke wanna tin kat nge efin kat telieng oyen moli nakosten lash na shinkat metlokaluk lal David shangal ke wangen chipe e panange oye shila kum metlal finne kat mata ke ma wo menchi wo ma e ashpena ma taka me fungul kat men papa na rek na shil Jesus Christ nge Jesus wangen makulugal rela el she was wangen masata kel a lafinia kel fakia po el ke na en waki penael na fin shakche ma o maske la lal fungi shil nga maske nge el taka na finge te loen mata akyohkye foundation si ma utaka na sheshke Jesus Christ nge nakade ko pena in way o kikia plancheta nga machin yokshupe nara meka te na kadin nara tel na kaiwa pa na akalimya nge roy taka na ke kaslan god monia kin taka na ke kaslan god riti kaslan god men mola taka ke kaslan god pai lang kat legi lokal clash nge the situation for kadash nge kadin na in pang na sin god likian lalin makulu in mol kayo klog na pang na sin god Sham shok to ngol foshi. Soplong o luo foshi ngal siya kalamyar na yok la lor shinge na ara komtia kain li. E siya suno to lap afin komle. Shal jima so belange kapash na ke shal che David rang. Matlokalo taga wanain afin komle wanain taga apusla rala kon mi siya. Na pangore malal cheta na song singaw jingaw kat alle Kalia forcing el kain me steal, kill and destroy. Panga oya lal chetan. David el matake oya singe ngetla li pelch mai wala na takang. Ako mas peke. Kagat mata molingon masi mai nan takana si komala rom saptal kus fos singalal kus akkelem me kattekain compare makat matake ngena ke glory si mai takang. Wala na si makat tatapan nge paine na yung si finchak. Usia awi na naklash la. Mga katelita makat we're going through nge na. Ikatang na tayo ya makatash keng. Elita. Elwi katin pel na kayo. Now with that, katita la ma katash keng ka David. Shams wel chimis fos on course na kaya fos siya na kaya on course nga kalami la le walum la ke may lokalok lang nge. Likian na lalfung lalke ako mo lalfung lakated boylal ako mena na aspeke same mind frame ate si depen ma taga ke sham so kung taga na church mising may lokalok na gayo kat true is son Jesus Christ katang la na sikum katang la makuluk katang la misya na usin na sikum gadin nget na ke ma fintraction ma taga siyagat nigin la taga niya rapture siya pat nta sanong kakat kapasya insyas nga nas non kas na ke oya ma taga ke wala na lan kat nga wangin pe na elya mga kumina naske may ngan may kaksak pa kade naske nga argada sum li
akfala chimay na kadin ranchin kat wisang kulo kya mole la shima David lakilen kapas na si kumusenya tana kat kapas ke when natal Jesus Christ el taka moli kat ganigin mol so ko fon na pa Jesus Christ ata kana ke ipsha flashingan me fos long lia ka tolngon na ke tolngon kos laimel long my denino laimel long my denino and som si fos ke ashinga ka din read pen that ke fos tolngon na ke tolngon kos Ngai fa kaksakin kat ke Soko ngai fa kalen me flat lal ke nga sang Kulo na sil mai nge me akin chu lem kat yokligi in kishakin kau au yokligi kishakin kau mukulma matala e arsh kweke ke mwet shamata inonga yelos eliema inge elos engan fa me akayin chien mwet sha aluna sin kat lem kat el porunga los shamata in enena el tie malkanalos shamata impression kaksakin kat kasao efelo me I manaka wale the kat el fa mola Jerusalem sifil masak sitin chuta metlan kat elos fa matawe and we fa malalos the filintalik natin met kulacnsap fa usui inge elos shalang shel fa matawe fingati da pangan o ye si man na ke kata commentary nga fa sam kun millennium kingdom cha Jesus la daga to Kosrae la lokalo o ye ma David li ke fos siena ke on gosngan el at the same time nget la li wolacna mai daga singad na sin met ma akos masa plange pasang mentality siga moniak sila nentuna ka ke akollah gata same year na sikum masinge papenang masik na chif masinge on daily basis nge katil wigat ke elita magat sumna ke nge fin shaklalap si mai ka na ke wonan na si magat tasano Utyak lagat katin shun lem Jesus Christ nge pain na ushe kaksakin gat ke on troso in sang Kulo na sil pasifesing at daga ke akketeyac gat wisang Kulo akketeyac gat wisang Kulo manil krailan kenigin mols kom ke wen natal ta shamso kong alle ushen na pa ka din kalam kela me malokalo clash fin fela sing katang yakle ay siya matenen no pang ipaklo sing leme long matenen no siya matenen no God no phone na matenen ay fo God no phone na in when we are sin if ingat te for lao ya kem makuluklas kada som na ke Eliana Yorkshire, palalain for sing. Nakatikan fa mo kat bu kat mata te bu na managa mo. Katin na kan for laulya kini na si meta pacl mi fin shaksin ke Jesus Christ. El taka mi siya ke makuluklan fela mo yak so marching kasao in lange katle na chelo salalal fungin el. Lange katle ligi me eternal damnation ma kalim ke lalain for sing. Kat no fun na in Jesus Christ. Now with that, kay fingat sum na ke physical me needs nge kada sum da na matlalal fungi mata molin me lalal fungi Christian molin nga kada na sum pa na ke physical needs lan met sangin na lalo sa the physical mes mas mai kadena na met ke mo la pa spiritual needs nge when foi kat na fon na nga nash mi siya pagam mas mayokshi me met kadini susta kang ngan kat molin ngan nta sano ta kaslan lem nge ege ka tara o inge na sheme la kalame uskat leben na kadin na ma wona shin matcha in na physically when papa na o yel Jesus Christ el ta not meeting only physical need el ta kan afonye la ma shin nge ngam na shin mol in mol
nganan met na kay wine mol kat na fon na inin yang amatayin kayo kay ungay akketeyac god moliele kadito in pang na sinlem kaya makuluklas Nagegat matlalal fung ni musinge well damlal shirley tigin treskal tigin mekin matlalal fung wias na kay wako sayang katte tuin pro na silo shayin na spiritual need singe met na kay wine no met na kay wa katila la met na kay wa pange wheel silan gat pange lung silan gat lenta kam holla fel on phone for God to love the world that he gave his only begotten son lang si fel on phone na met na sila lal fungi if at me siya face mo mapat pat nagkatash ka masing nga layla ka din kaksakin gat we sang kulo na siya in molash in pel na kayo pangakte foto na ge i luongan na in full waluongan fingatli na ge forsi kors na ge singa luo David lalu moniak na in lom sin God el som kulacnsap lalu moniak na ge fos i kors na ge singa luo fos singal tolu na ge long lal ko rakalam ya David el de tolla pella in pro el na pro el na pro abang masing ipsimeta ala pos matlakwalok David sak ngawan makuluk elrala na sielos example singa pa Jesus Christ wang na poy makuluk lal el sivan na tagane fin saksina mi cash el mi cash kat pa matkuluk kadin na kadin som mi siya el taga mi cash kadin na small mapat aro lela kadin kaksakanal lela na poy kadin kaksakanal el long broilash el ito ininalas pangnak tayo todo tamil chile ngausot kuntaga kung tamil tigin preskal and some setup na ketasta finka All right. Kal, dapat di ba gula din just ko kan narin balance yung Una nga, ule nga, file kinakatayan, may fata ko kipel nga patakola taman siya, first mit. Okay. Kal, kung gula malap, dapat di ba gula kaya akketeyac nagkakawas loop sila akketeyac dapat di ba kaya lako lalenta ko nagka dosto an samsugo ba nalto ka pain akes makinye ko yok na sin met talal fung isama yok na met Israel naging ako is akketeyac kat loop sila superlan samsugan may aspak may Mind ko si kuminakas makinye kumpige mamaaskya. Kafulasha kopenan Kosrae la mataas kikidente loin na kemas ma yokshber. Now gaslan God speto ko si kumbiseng inakas makinye God. Inakas makinye God ke maulasha le isamle na phone na maki kanin papalang in na kayo in maule. Masimaro srikrik mulla singanan pa oye mga chilaksin matakeo. Mola siya, yok na kinanakla siya. Mekat sa nektan nakla siya pel na kayo. Ewo, if in gaslan God pa ikaw si was, gaslan God pa is na siya siya. Naman liban, fukat pelan sum, kung bakit mag-ilastan. tamil chile kulo malap well tosta God el bamit nanan ka si wasya God el bamit nanan ka si wasya Hindi well kasing lisa kalimye God is the righteous church. God is the righteous church. God el bamit nanan ka si wasya aske shami kors foshin na gelu na sibbe shamon kors ka sisaklu sina gelu na sibbe on kors na kesingalit kors sisaklu shami kors sina gelu na kat skip som na on kors na kesingalit kors na iptolu pa ito ka kengan mas metngan pa proy kadilan ta ka ekasho
akluan pa KFA naksiko kila na shaflayan pa akketeyac nake nanon kalan God akketeyac nanon kalan God pa singaw nake singali kos God magay na pa she was na sipa na flock kapas nake me siyam ongolya katliela David el Paing na singa ditala en magana pa kain molila na ito ka kapasya nake siyamit kos dahil pa met nanan ka siwasifan dahil pa me kadel pa met nanan ka siwasifan na ifo menwa makulukwal na masingin na ka na sikum masingin pa masingin na nakes makniya kumla kat na fun naftula kat na fun na met kulu naragat kuflain point finger fak makulukwan med na siya ba na tikat pa sumi siya vinchaksin as perfect lamb so fun perfect lamb so fun na nga pa Jesus Christ it pa sumi siya mo yak makulukwan fela na ilti serve and magay na pa nanan ka med nala makuluk fagala kum mishinge kumne kadin na kan som yok na gelang kalang pakten yok man God dispensation sila nga kumash ka nga pa church age siya kadash ka nga pa lang kalang pakten dispensation of grace pakten yok lan God yok la pakten yok lan na shishkay si kalim pa ke taka crucifixion death burial resurrection like Jesus Christ gospel pakalim ke kasmol lan God eldakan mo ni God le na vingat somli me itaw ikan fossiluan namnas we riti evin kang display ya we kom riti sakluk kan flok ipsi me da bangan proy kadilan ta ko kasho sina ke luo olem God log ngata kan na yurum to komin karingen ya long ya le amolia le lagay los na kay wasya ukaya Fast namit na ke akluo ko fosluan konfintie elose talakin yale asheya wi wana Soko laon salal yin wangin mwete fa kain molia lewe alawo me asom liye kata me commentary man sang akyohkye be mange na ke me fosil na ke luongan pricing el price kaifi katlan da ka intervene lan protect lan lang o na wanan shield katel shield she el par protect gat ke lion ngeta ka wanan met lokalo clash na shamsu kunge ta ka academy ke me lines sie ka lugo fosil luongan academy na paila me kaifi lalap silan samsung el da ka katlan da ka intervene my lash ke nang ako me ene na ka dinash peke masing wana ka tram kin lokalo ko malokalo makadash ke taka sunkat ke mo lash nge ene ka sang na singkat mang kad let el mo na pa shield el pa kain lang ka tilgi makadash ke konfintie elo se tulokan ya talakin ya le shreya wi wana Soko laon salal komne vingat li o yelan chetan inge na ke molla komo panange o yela alle salale alle mashik alle el deceptive come pan mo ma wo shi na e ma e pen katlana ke o ye elia e vingat li ma shi tikin makilel from kine mo Christian alle in line be wise in our living katte anam gugu paring kadilang kanale me lieten na ke oye lan fel mai pen kataligi mapai si mai na kadinash ke pa Jesus Christ katte Jesus kumne ngap wana nga nalle musing nga akketeyac na takam tansing ang tarit pacl branching God met ke nga mata ke mulan fella
Na sum na nim ke tastani ke shenri te pe na sum yalo. Na inge na ke ngamata ke ma na pai silan kat nga wanangan alle diaten isyaliki o iya si mga task ke meta. Molan ikwa, molan fel, ngan kankin. Rep makin kas akwak lan God. Me promises lan God. Me purposes lan God. His works, his ways. Patago ke me kas lan God nga main taka when God na ke mapayalal. Inland na kayo. Tesyan rin magayon. Katingal le shesh lang na tamali shere la kalamia. Taka na ke payapala. Taka shesh la ke tolla pelum ke proy read payapal. Shetan na taka danail kuflan ilyak man kum akyohkye latari ke mapayalan God. Na isipet riti mwet chami sungwe pang nasing God siyak dan taga interfering na mitigi matukalo nga taga talakanal unilya nga ako minana na les makke warning mataga na shish pel na kayo wang kumne kat fin kadekin mo kat mat Christine agat matana ke malan fela kadina ka just better check ourselves when LEUM si na fact fela singa sangaya ko when fela singa sangaya pode la kalemi ke rum singa ko te tay malan fela ko kankin makuluk silan fela nga na de kalmi an bagom tuit le fash wi mammo when pange kat palam kalam si kat pasol kalam si na ke fela singa makunesha na script commission jena kan afashi ene na kadin som fakak malan God me doctrines of calling sing someone need to preach the gospel metan long takan na ke mo sing takan men fact sing ba kun tis flela si tanan taga uskom na ligi mapaye sing la lal fin lom oya lom makom way Jesus Christ factory wangin met kan taga esla metlak makat papat makausin na siktari kat protected kadin tu ko kya ko si kadash kenge kadin na kadin de falela kiki aplal cheta nan daga iskat la na ke ongay kadin an pang na sin ka de finar makadash ke kadin pang na sin ka dingin ito ko pe ke malutut ke tasta ke sham sio fukshin ma na ke wakadash ke de wan makan buklorun ka eli ma na ke na pelching pa way make kadin pang na sin ka mang archuru na manas na siya. Mane pacl. Siya pe lata kate el sifa nakkalam ye somli ki anikin ko. Siya mga ita kaya nakkalam ye ko kaslan kata kaya nakkalam ye akketeyac kadin alemoniak met Christian church. Kadin te sen ke in fact oya lash manili to man ke watar. That's part of oyen kiki aplal cheta na pepang. Elu siya mamakin na afat na pa ngamet na makin simit. Sangam ta samram wal. Okay nga liye oyen ma yok shbesim mauta ke wanatal Jesus Christ ne man yok shbesim pang. Mata infulam ta ke mol pa ye mol mapat patching no tagalan lay makadin som na ke wala na lal. Mana yok mas man yok shbel meta bang. Kadin som ni ki makuluk man fela na el makain pananan kay kato ta nasik ko matlalal fumi nasin matlar masak nam ta ke skosok singe kadina kadin proe som faka mawala na singe metan ta ka efinte apa akketeyac nanan ko silan kat nge pake ipshaf la yengen ta ke me fosingel na ke singelit kos singelit na singelit kos akalim me oyen nanan ko silan kat nge
el makena si back akalime el makena pakain nanan kagata mayen me el makena pasiwas arshia el makena na de kalme an ba evin church lasha arshak discipline mine and discipline ya kagat ntana muslim mo kat mat kolay nan tuyak back si wasi mat lash intaka inte somniki mapayesing kat itala god pa church final me church man chi was of the color the makunesh mat kol mat lalfunyo evin arsh machi mat chi wiyesh mat lalfunyo chi wiyesh ralain kadena na chi was shilba akketeyac te kalme ba efom nanan kaya mo ene na kadin siya malalain long pe kaslan mat lash kamat na sheesh mat Christian alle shukin porongo efushashi nakketeyac los Aksi wasi los. Men elos inche malala, wang inche falatin elos. Men dal molin nga nara elos akalan long pel na kayo banga oyan metlal funya. A mechi ma pangol si vena mal mat Christian siya wang inche in malala in long ma aksi wasi na siya. Katina can check ourselves. Masing yok supe. Kat kalim gela nanan ka singa tagarun kat magaya na ali yo force mashi back kalimia kepu matal natal la shit church singa example me nage rom singa luo force singa yan akalimia el pamit nanan ka si fan vengeance is mine flok saka manajin manin maganda pa was in karingen na vinga som nage ipshafta si mga kalimingan force me singa nage singa lit course akalimia katel maloya clock el mololosya actual Kadilar na nan kasi was ay kasi mat kuluk. Elaran na nan kasi lal ay kasi mat kuluk. Kat kan som tafala mat kuluk singan na sin rom tolu fast normal tolu kat na fan na mat kuluk kat fotolu na ke me wala na lan kat. And right there for singan sivena kat kan som kapas na ke rom on course fast normal tolu me wages of sin is dead. Now, ilananan ka kat ke makuluklas. Kadina ka nesmat na ke faction. Kad ilaranan ka siwas ay ka siya matkuluk. Ay siya matkuluk. God na fon na. We all have sinned. We all have come short of the glory of God. Hindi na ka dinesmat in fulot na ke mapayalan God. Wang siya siya siwas. Kadina na ka siya kak na manas. On a daily decree, me repent sukya la chija sel daga misha mulyak ke makulukla ka den lalfungi elos finti aulia nakadele fa temla katlas natol e akollah may push natol komni fakya mo letako sapta singalya tamal shirle la kalamin na ke victoria nage kapin sapta singalya kalamin la letako first suko katlas suko anwalal will you pufan lal follow him letako nanan ka alle akwa ki kaslan God tausin chi yemetigi mga sikyaga samsam kanya me wala na kananan ka siwaslan God nga inakyas makanya kat kadin fulok na ke metigi pacl el shaka mayon natal ang ngesla may push for natal banga oyalan God kananan ka silaling leta ka kanaus lam maton fel na gaywa we mat kuluk na gaywa banga oyasing likelos like lalang fruiting. Tasokta may crash belos ako na sin mat siya elos sifena shem lake. Liye ke mat kuluk elos langsi samtek papa kuluk elos paraka lokalo ekia po mat. Tasokta may crash elos ako na sin mat siya elos sifena shem lake. Mana yok siya pepang. Ma kom samtek insang akyohkye mayta e flok na siyum. Ma kom akollah nara inkuluk na sin mayta e flok na siyum. Pang righteous judgment si makatila lang eye for an eye, tooth for a tooth. Ma nagawa mak
Ora lain sang akketeyac aktor siya may efolok na siya. Pa fo siya akalaming. Liye ke met kuluk elos lang siya shamtek papakuluk elos paragak lokalo akia po met. Tasok ta may karsyo pelos ako na sin met siya elos sifana shem lakya. Ke mainge elos akyohkye ke makuluk lalo sifana ak ngalye ke salale lalos. Aksafleyan masang kulo na sin LEUM GOD kenanan ka siwaslal nga oana kaksakin LEUM GOD fletten na. Pangan description na ke judgment kamit nanan ka siwasing mana kayo wa makumara insang akketeyac met mana sumsiven. Na ilma ka na pa siwas inanan ka God. Na lakkalamila leta ka nanan kamit na kayo. El kasi met kuluk. Na siya met kuluk, kat nafon na met kuluk. Kat nafon na inforlaw liyak. Vingat te inanan kayak kat. Kaya siwas lan kat. Kulo malap ke atlan man nang wan sisak ke bela. Tamnal siya le kulo malap ke monyak lom tikin treskal. Kulo malap. Dawli lumalab ke akketeyac na galim siya aklin la aspetter reaction ke lumalab na medli nga rin doon sila taking interest kawan. Okay. Kung saan nga really forcing luwa siya na if a man does not repent, he will sharpen his sword. Na his point ready. Sige mo ko pete si Srui lang. Katfinte auliyak pange pete si Marshall Srui kidan liyengan. Kat matlalifo. Kat may ito. Lang lalfi kumte. Ba siye comment ngailangan. Ito may asor na siya. Katfinte akollah. Amen. Until factual jaringan. Lawalap na Sarah Kainglak position Tiginis Sarah. Kasho Tiginis sisak look Tiginis Kulawalap ke na Nemekret Kulawalap amen and amen makulang Kulawalap na wikum yang pe tol be Woolpacker eko Kulawalap na Imelda Hubert. They can just go. Parang may madrogasla in parang the reaction mga diskaya sa piya nga. They can just go nga again balance. kaksakin kat Kulo malap tamalipan ki akketeyac na uusingan mausi na sis me faklan met wiyasngan Paing siya tamal Shirley the book kasin siya simata ko sil damday ni besta Evelyn na masir nga akkelemia pange o si masikya ke Thessalonica si Thessalonica siya pa maluto chinga na fosina ka singa ul Kulo ke mwet alal fungi aru pa si feo na special nga fa ko ngia pa me Puksinga akkelemia toplal pon ke kasin siya matako keshipendu tisil taurela fin polil taurela nara akak encourage ko kasin siya ko me katika ndala mani kina katsiya men kasin siya mate topla kan rela ekan arbor misunderstanding kakadini sina ma kakat kan matabe live in ignorance ke jipenga na pole jigelen ta pokla kasin siya mataka na silpa maluto chinga ta na ke malan metalal fungi na shul pele no rela me kasin kulo kaksaklal ke commitment lalos ke tu kalalos in lalal fungi ke Christ na kasin siyak madal ta jukak ne ta wangan pel wolal polen kan dikshin na akilya ta pokla kadita ke puksye ke Thessalonica siye author jingan pa Saul of Tarsus Paul apostle in Christ missionary siya church planter siya very gifted teacher siya luto siya kamaliel
na fascinai met ke buksil nge leda sing akkelemila Paul Bahotter singen metlu akkellemiak pe slagen traveling companion lal Silas tomodi ba metlungan nara I pronounce ngan rik maganda ke Paul nge na metlung akkelemiak la elos very trusted assistant but Timothy na Silas first met ke akketeyac ke background jinge Keshipen kata mata sikyak na tok po mote elta somna desonika falok na kisen siyak nge papole si miskilata singa intibuka. Siya leta singa mutkayak mo simle ke yaklam wal siye simle ke mutafinan koren yaklam wal siye tukun Michelin Christ na kikata shipe mata sikyak elo siya ta kankan lain we problem ta si lalos nge na alena push ta si lalos nge to kun mata si lalos nge edele somna paraya na edele me fasomna Athens na nga fak pieng amo ashen si Marsil kata met kita pangol lana we aske rek masingalit ko fasingalian ka tol ngula ko fakla oinge lo social la pol na yurin met pa pa falat lan sidia sa pang aeropacus fak kat kita la me kalmen du tisa sa silom sham kuninge kata makatlong kung faka laman sakrik siya long kat kita la me kalme mayan met Athens na kewa met siya matawe lang siya stapel lalojin sham kun long ke katena Paing sasya nakatita la polel alena met influencers kata sin met nge is message lal bola kata tiena pacl ke fostol ngulako tongolun ke tongolako ke orek masingalit ko fakla kilos long la bolel kun ak molye yak simet ligimise kata silos akketeyac kata met a fact kat kilong kumin sifil shaman ki inge ke pacl na polel illa likitagani siya kata met wala lang in nalalfungi sielo singe pa Dionysius sisinun met pa flat ospe matayan si Bang Tamaris kata pa met siya kata met nalalfungi isu dilala kata tiena na siya naman kasi fil ba maulyak singe kaya malutot si matagana siya singe ke si Testonika sapta si fascina ke singaulan el patati ke taklelan kanon malutot singe ke Kulo kaksakin siya pa patati pa ke samsyo huksima katfine kapsyan na genge na fascina met nge pel na kayo wala dalal pol nge kumeliyak lainilas ke fascina met ke kasileta kalera singal tulumal sumastamdo ke Rome Koren Kalkal versus Philippi Colossi Testonika pa pange tumote titles Philemon pangan buksingal tulumal sumastamdo ke uleng sasya na mutawaek singal mutawaek na introduce ye met puelal nge pangakal Miguel Silas o ye pe Poland kung kan riti ke urek masapta singal mikos nge sapta singal itkos akketeyac mission trip aklu lalosa nagat ito kelto modela in Belgium la lefos Paul Silas ke Belgium delta kainin ke second trip singe alepos met me kaksakin silos that bangon mo envious and angry Jews leaders na kadita ke for lalbolo kana som na ke sinikok nge the akketeyac ke anti mal som sham na sinmet nge ashkedin masidel vakmo anen riot si sikyak na del galos le gangan la in pola and this nika kensinge masima akketeyac nge enin tagani si lalo siya pa akketeyac tari pa akketeyac ke enin tagani singe del bangon assembly KahsInKol si marek magunya ka fakmo ecclesia kalman pa na Greek pa assembly na assembly sila met Thessalonica ngayon lalal fungi ke kat papa Jesus Christ ang matal
Masinge ta shrela assembly silalos nge dikiana sikanin meeting finan Thessalonica. Akkalemiela pole malanga lang emisten on Jeruos. Oyen mo lalalfing lan met Thessalonica. Ilalena me pangafkalemia pole follow kush report she. Akkalemiela archmet lalalfing isasya. Nakil akkalemian news wo wonge. El akkalemiela eloso kak. Elos takeni da Elia si maasha pa ash kisin siya klalos ma iday kisin siya kin na pangakalimye tarikia. Fasak luo singa tagan fakla katsang kulo na sinkat kewas na kewa esam ko was in prelash pel na kewa. Metwiak in lalalfung KahsInKol nge akalimye tarisi oye mapolil ashkeo. Ni letter da kewa lal poil ka letter ma akalimye ke pel singa that mga ancient letters nge. Dalam darala introduction je na kasin kaya sinakita ko tako. Pangaslagan pattern si mapolil anayin lamapeleta lala na kaya. Na polil ka pa na sanginil na kaya. Kileta si malshamsham na kaya na si Thessalonica nge. Shamsham na kaya church nge facing persecution. Mayak kayok ma sikyak na si Elosya. Na Elos prae in oana ke matamalutlut the proipe constantly proipe al nakiwa ma ashma upe sikyak na silosa. Samkin la ke pelsinge Paul kaditala ke in mutakoro kulacnsap lala elta inel pasol met lutu che kamelel. Elala na skill el mitnaita nga kalamikim tawak el samat kilutiya. I lose met forskninge. The maximal kalamiyin sin met forskninge. Oye besailer se met sayinge pa. El te lalal fungi lal met lal sifena. El dikia lalal fungi lal sin kat papa de masin kasha in kashel in lotel in karanganal nan kayan pel lalo kel for fungi el prae and el ashwel prae ke met lalal fungi papa singa kalemia. Sayan travel lal makalemia kin for as a church planter se el sisla in me luti yepel kaskentel faksevin proiki matlalalfungi ekeshmeta kelos na fasak tolu fakla kadisam na yematan kat papa tamash oyen rek makinyan lalfungi lowos lang si lowos siapang panang kuos monia kinorekma fin shakalos kilem las Jesus Christ elos nesun me maupe persecution. Na si Thessalonica si fason ko fakla bolil fakahingi ko si tawi kat oye pelem. Finne yokkayok lowos ko sta ta ace penget Jesus wiengan siya taka sin ngan matal. Na kasi nakka si lalingi inakalem yela kayok malos pulakin nga inesam finchak lalos in lem Jesus Christ. Sel di kiya shakashak singetari oye pel di kiya ngan matalal dari. Oye pekat finsum na Thessalonica tolu fos sinagagos kilata si mitnge. Fakoinge kimainge kikatiyakan sifil mateng insano katsulelain matana Athens sa palwood tomote sa wikat rekman na sinkat in fact Paing mo kay Christ. Tomote so maulolosle. Na fakla kat sa palo tala nakay ko was kaya sa lalalfong ilowosan. Tawangan siya was in sisa lalalfong ila kasi pin may kayok ko siya na itala may kayok kingi ipin penakwaklan kat na sesya. Kaya kayo ki mga matakain kasyang alos nge. Lokalo kaya may kayok nge. Ilosin itala si kaya penasin matamalutute ka lem Jesus Christ na. Rick malalos akalemila yok lalalfong ilalos maki me elos lupshe faklal dimedi oyepe ma polel akalemia ke lutila na selosa. Polel ta akalemia pe nasin metafisise ke saptalu fosya fakla ke shpien tie ma ke rick malan mwet na wangin medin kain konkin ke.
makilalalfung lalo sin LEUM God, elalalfung lalo sa, ta orela ko usla ko, kalem kiorek mawo, na sin matalalfung inge. Fasakos fakla, metwir in LEUM, katita lakadil lang si koos, esule koos teta ko sin metlal. Polilita la metlalalfung inge masulda sin LEUM God. When masikyak ke Paing mo sa inge, usi mayok in sikyak emawo. Paul emetwel ustaka ke may fake ke Christ, Paing mo siya na sin mas testonika, napakasyalos inlalalfung ilalos nge. Kipel silos tu eta ay ke Paul matay testonika meta, wangin metlalalfung. No believers. Na fakla kilo siya wayak ya, na matilok yak church siya na Paul el den akon ke. A Paul el engan kin la message siya som in sonolos. Na pa me message siya akademia na silos ke Christ siya ship yak finsak siya. Kung kan ridi ke siya kulacnsap taluo for single me ko akketeyac siya ke Paing mo siya ora elos kain lalalfung siya fakla matlililok ke pel siya ta kana euros in fact na siya was ke mapailan God siya akketeyac met nga ta direct magin gas lol ka gas in lalmet met masing mata kana siya pel si mapolil soma el ko flas som sham kun manalol ke gaslan gata el shike na len ka introduce siya na selos ke oana mem okuku nene na selos ke pel nga mata yuro siya nga sulela sik in man kan lamana kay wasan Jesus Christ yok na ke misal alfin saksing o ngi ki nga ka na yuro siya nga manas rarar munuk na phone ke sangeng meluti fakla ka tia fala ke kas o kas lalmet metlan mwet ke kas ma arudena akketeyac kalan ngonlan God na kas siya mail akketeyac na silos ke temasil mata ko ke ngonlan God na sil ke kalan God Fast mit na ke fasmegoran fakla da kat farak penguna siwos tia ke kas makena ke ko ke ngon matal masigal tawi pena supun faksimita fakko na ke Paul maralange mangan sang na sil ako sita oyen mo las ke kat tamta yusa la makatara inak woye kawos Paul eleta la matalal funginge masul sin kat main wipe tawi supon rekmalan kata nara el na Paul's companion lalnge elos us message nge taka na yerolos inarena akketeyac ki masisyatel elos cheta kemit falenak sa fi fakla ko si tawi kot oye pelem pang faksi penalad Paul mal fakla elitawi Christ ama digin makililakkalemi ke Soko Kunokon Soko ren singa si fasi finne yok kayok lowos kus ta ace point ke Jesus wiengan siya tagasin ngan madal message siya udak taga na silos nge me maki mulala salvation na in losin kain me arlena enganek ke finne as me kayok mataga na silos tajakta elosin fasreng elosin moniak in ma elosaske mayen katama masikyak na silos nge masikyak sin ma Jews o ayape ma Gentile mas na fakla ke elos sapella tamote siya wala sorikman fakik pengusin na ba akademiyak la ko si fena itala meke ukinge ipinpena kuklan kat na siya Nakikat check naman tayo ruos, katafak na si Wusla, maas mo kayo, Eric na siyes, na pasikyak na siyes, oana makusita kengen. May choose, may Gentile patagay ni Kalyelos, kung hindi peki, Eric masingalit kos, fasimiko siya nakalimila, may chuelos soksielos, orani kata may the strong ten, ma Gentiles nga, ma 4 well in Keneko, orela siya wino reklokalo,
Usenge ak fosse mwet in sitian phone, utyak na lomsel chesan, in sokol pola salas in sheltalla na urine mweta. Kipelsima sikyak persecution nge mekayok masikyak lasin choose ka matishong ten nge mapakava kweli na yan nge masima polel ke elosin ashkeapa elosin kain etay matamalutlut epe inetay matamalutlut singe akketeyac yokke orek masngalon ko fasingalon ko skyangaul apangakkalemi be ke lu orange ngalsi oyepe eta in oana LEUM GOD akketeyac ke chon singal mi ko fasingal alkos nara takana seshin me fakla oinge kos ekle mashikarak na sin matlalal fung inakewa kabin malutu singa takay nakkalemila mettesto ni kange orela shikashaksi pafosit ko rakkalemi fani nagisngeulnge elos ligie shikashaksi ke egen met pacl kamet fake ke me malankata nara eltalta for laslagen examples in asin met Christine finan Chris na pole likia kaksakyok na sin church singe sa akademia ke kasing this mo no other church received this particular type of praise ilta ekle anain model church na sin me unbelieving world mayen make o yema alena yok kalyeyak matakana yerolos tasakta elos moniakin matang lain kain esamin etay matamalutut ko na ebanakkalemi ki chon makkalemiyak lang inana me mamakat el sapkun na sinwen natal siya el katang la sum na vinsaksing eke maing eke si pene katang la si lalos nga kabun malutut siya ngayon akkalemi la lena si maitako opi si maitako na sinmet Christine nga el de safla na katang la si lalos kimashaf matako na silos nga Ashtlane na silos ke falok taka si aklulan lem nga inkan taka ismetlal nga elo siya katangla judgment elo siya fashreng nara fakla takatil tiya silikat lay inke kaskasaklal enis mulala ke Jesus Christ katil efara masiwos ilefa akkeokkye lo siya akkeokkye kawos ilefa siyot mongle na siwos siya akkeyac en asya soyepe ele fara mainge ke pacl Jesus sikmen ke shaume wilu pu fen kalenalal we efer insang kalyelo shabule shakat oyepelo shatiagos peng wokelem las Jesus Christ eva kaya kelos ekate leva kanausolos de mapatpat elos eva sisileliki yematan lem eliki kawulenalal. Emphasis si Paul eloralange el somyok na kimisa mulyak sima elos maitngeta del lalfung ikikimtawek na inakkay elos siya me makalyiyak nga tayo spell fagelang ikikatapan lain insewo si kat finchak ke wulanalan kat folet lash Jesus Christ matlango lash shikme maingi nakkayikat kay wala pange olela mataka kaya kemat wiyak nga sham kun repent biya nga na kemat Thessalonica nga kasensiyak na ke lutilal Paul met mata fusekin sielos ke sifil bemolyak singe kung akom sano na in John Baptist pa fak na siya tinawliyak ki makuluklasya katelikia met lalal fungi ke musingin kan fake ke gospel singe na pa na ngara katta ka wi fake ke gospel singin to bokla be ke sinsiak maash mayen yok lang si may pakom ta si finkat sa fashikun la eash si fil beta ka silan lem na pa duti si kalata singe tako ke si Thessalonica inka nakkalim yun na siyashla eash akketeyac peke fostuk nge ate singi ke oye si masikyak nge. Naislagin pa nge mga kanikasik ki pel singi ki malutut singi
sifac fact in kaksakin yak mwet aru lan metalal fungia Kulo ke metalal fungia aru katigia shikashak mwet ma so na isong niya inkel Kalkal metalal fungi inkan liye na malashin fashreng oana Kunokon matagamit ay nash karen isiki lutila siya eki oye in fafashes in galim ke inas me fakulan ngan tim kukulasa lomala amishole namliban pela flok na yugos The interest ko kung gulo nga kumbal lola damaliban tegin megilos shola. hey tana ito sige to kal Nakat nga kumbay lola ask fishing melos in an akpashi. una Nara kung vasta na med gulo ke akketeyac med yung shows na kiset yan may nanak fotodo siya nga kisang way angan pa kat finloy na ke simlay pa nga akketeyac may tlalal fung ifinen tesonaiga pailala ke pungelos kelos ite ke akfalet na sin masulaela. Nagisibit lang ko lang kadilos mo yung kasikat ba maging gospel trilogy, faith, hope, and love. Lalay fungi long si oswala finchak. Na pole si minakaroon, ano kung akketeyac na pakong gap o yok siya na ba. Nage mau pepa ito kongan, patang libo sa unistyangan. But guessing the wrath of God. Masing pa may masing ako min isam ge malan gado flie gasin esmak. Nasi met ilor magin be met lalal fung i wies shiveben na inilos pata for magaskin na siya. Naging ako making met life long gaslan gado glosin God. Closing got le gaslights with the conversation nages fucking you got the me ako maskean keden fliele me si yokshupe ki mga maske. God mit ki mana kaywa na mana ko saifa tako. Fuck yang tako. At yung just kung gulo ay fin ko nga fukan at pela na zoom na ke kung nakfasisete an nakatfasyo na ke fay ko mo singan degindi. ay glomala to mishole ki kashan fashna mit nagisette ja sifac fact mo katlan misle aske filipayakos fasakos na kaya wasnal megos pangen dan siya ta sik background no lata si penge malal pol sanen skoimit ke buksinga na akademi na pange church shima ilakye umit finan Europa ke sifil bang ma Macedonia ma on ye kokolanen Rome lata singe ta sim na ke pol in mutain prison in Belgium na naklal fosik kisben alleenland met Christine Shaya na sel el tuas ke melutista maurek in church Philippi na fasta met ke got sam ke me Philippi skipit sela taliksisik sima nesim da shuke paulang analen le rocky kamema nakom skingetang nikin tangetang riel sam no sil kana naralikin ta palma kelani shesh kom shudang etlalie fin pataliksian chunya tolu babat malan sitel na sil ke living room si apurek kamematel or sitel joy pagat sam kenge misne contentment security unbridled laughter na sinsiyak si mataga ba kakatkan konek joy katkan konek ingan kipel si asma upeta kana sis imollasha ke funeral ke mitlas mavastigikat sonin dastorla kanin mangan mitlas mata hospital akyohkye esak nas joy singen naked true joy singen elrun deep and strong mataka ke confidence assurance nanakka la lalfungi pailash la mana kewa kilang si singe
ashin bon God. Lafakya mamatakan kishang God. Kadin na kadin dikiye, konaek. Find joy, true joy in Christ. Na kinga samsam ki joy singengan singe payokyen lada singe el sikyak bel singolon kosh. Concept singe samsam kun ki joy go rejoicing saptanakos singe. Na Paul el anaking akalem el Pharisees el apostles el teachers el church planters el evangelists nga mga dakatay evangelist nga lail 4-4 nagkikasyan nga pang Masay Church nga luti versus Pastor James in Matana Jerusalem na nakakilata siya nga inalakalim yun na siya me la kakay na siya nga siya nga kain o kakin ka at lata siya nga kisimla nga Paul el mata in prison skinahan ka. Who does that? El samas akketeyac on will see it kun Michelle and Christ. Siya mata in prison dahil nga ninsiyo. Na naging akkalemi peke kinokonsidari nga siya mga lotoy lagay bola pa. El paroy. O yes el paroy ke. Masisik el paroy ke. El fact ke kasal ma. Kinga mo nga paroy. Ngamda paroy na nga wikom namta siya sinsiye. Na el fact pe mo nga me paraphrase. Ke nga fasti ki fel siya nga tatari lang asumno iya. Ke Paul el taga nga el te kansi matuita lemosin Soko taga iselma. El taga ta sheinin kapur lalankel. Na tasak ta masima shek na itakyan nga sila pa. El neken mat prison siya. He was free to teach. Me el also resna. El shak na kan luti, el shak na preach. Kung kan lekirek malungulay kosh. Fasingalit kosh nga tolngol siya nakpay vaksilap ne. Na ki in the cows arresting na el samos la leta akos ng bang prison epistles. Pange leta akos mata in prison samos la vinitago ke Henry School kumita la pange Ephesus, Philippi, Colossae, Philemon. Pange epistle kash nga. Nakatsum na ki me sipesima il me simwe. El ki akkalemi kulolan sin met Philippi nga menash me sang ma me rekle inakkye matalalfungi na ora me akkalemi la church Philippi nga finan Macedonia jang akkalemi ma pa church ma kuno yakyake met finan Europe na ora pelsinge katkan fact mo Kolan gospel penetrate through a Gentile territories. Kung kan riti ke Philippi sapta ko fasingala ko kisngal mekos inakkay vaccine na kimata church nga orek masingolon ko fasyan gyang akkalemi mutawaek lao ke mission aklulal mission trip aklulal pol bang na samsam kun yokla mguikulal polo anaging akkalemi mita kolan nan matal pa kololo oro and katayin mal travel na wing May katsamram ke Asia, Britannia, Troas, adjacency, kan oyeng lal sum na ye. Akalim yela, fakla, arama sita sikyak na sil. Narama singa fakta silang come over here and help us. Kung nga di kiyo rek masingolong ko fasya fakma, kifung siya polel di siya arama, Eliesi met Macedonia. El tu akafisi le fak. Fashion na Macedonia akashakat. Na pangen o yesima me el chikilen kain akfalet insum na kaya. Ki polil taka na ki me sidi singa el taka na en da pakinen el sum no len sum da sinikokwe en mamatsingal tolumato ani matalal fungim ta alu we. Sapat simit lang akkalemi yakla. Finan Philippi, Paul Silas, edal sapsuk sinikok nge. Awangan na dekonek matan, cash, so mata sisken fels ko. Mata
akfashirik malangat we. Stakluk. Fakakikaslangat. Na masigan masase sisil. Mayan church finan Philippi personal with Gentiles one naging afaka gospel it penetrate through. Nara luosin met ma sana claim it nge me pa si baliti el businesswoman si. Na me kum kan di in connect kim dan lungi ke orek ma sapta singalon got for singala ko shan. In kain akketeyac in kalem. In ma kum kain stakluk. Ito connect na pa samsam singen. Nara litia pa si los na ora me losom na with the wangan na del toani si skin versuungen. Naging akalem yung message sigilata singa yokke pa joy na elusyepe bolel sangpe me kasin kasha na silos na sinwet me Filipayangan na yok na. Nakatanda kifas simit ngan fakla ko sinengan pel na kawakikos masifan na yun lem pasibil be fak enganek. Polel me nanalaki kasin joy rejoy when pangasi fakulan ngana. Naging afaka alawus nga kun simatin matain prison. Sham kun joy palakan joy engan singe. Mayan masi polel ki lutia kumke inner attitude lasha. Kan men inner attitude singe pa finne forget outward circumstances lasha. Katinte orain kalim makat sang manganin sang me fusen sias kakkulukye kat. Polel anaking akalimitare el fakla me el nana la sisista kelang kengan katinin na pen akyohkye singan menefo lame masikya ko el lalal fungila Jesus Christ el na in church ke manakewa na panangara kadin alena enganek kadin enganek ke pelsikat na nak ke malan kata Fasime got fact ma lelen galing mong fujas lowos na sin met na kewa lemel upgranin da ka Kalim kengan lasha me katapela na kalim na sin met lasha Tajakta oyef kamangakum kainara main akalim na sielos etaten lash ka me simakat kainara in kain akalim level of considerate lasha lakat kat me kat aklin makusas kian I see you I feel you akan di makumas kia nara inale me fair minded kadinale me kadin esmak ki makatara anan kadin akolain cash choice it me etaka na siste kanin mga katkenrela nara kat metalal fungia kadin sang me kano yengain kain muklekat in muklekat naging dali klasha inash choilash this is a day this is a new day the Lord has made kanin mga nga esam kunla manakay wanga kumara kadin esam nakiluti si matari ke fretia as olela si ke second coming na masingayin takain akketeyac na foson ko sak mo nikmit force nga kikate na ma prelos na kewa siyak sinkat ke mayni na lowos pel na kewa ko sin siyak sil ke insekulo attitude of joy and gentleness pasamsam gunyak nge kadin akketeyac o yelashma in de akketeyac forskninga forskninga singe elebena fak lemel fakma me fear not kadin kain itala as responsibility lash na kadinte alana sang responsibility lash ken inorela ne katta mo mangan me kat papatamasil kan kashikat ke ora Paul el focus lala el ke sham yok na sin metalal funginge in karangun me inner peace lal dala inner attitude laloso elosin kan sang na ke o yalalos penganalen finne as me kayok matakan kasang alos elosin chukin kenek ma me elosin tie ale sang o ye mayrane ana elosin tie metalal fungile
Kisam kun yak magadin tie forskning nge. Meton kos forslongoli le megos ke longoli kos sam kun. Fak ma kosin tie forskning ke memongo. E menim sia kosin na ke mo lowos. Ka kinanak na ke munuos. Yamol atie seok liki memongo. E mano atie seok liki nuka. Liye won yenenging alosian arekime. Ka Kosrae ni. E seni fako na infulin fulma. Papatamos in Kosrae el sang enenalalos. Yakosiar na seoklelos. Ina ngausis maritige meldon kosmin akes makenyekot. La niki wo nakat papel karengen. El tepe nikin mamanga kumaskea. Falenak safi mistelan God e yokli mameta kain kalemke. E fakarangan ng insios e nanaklos tiki katay na may forsknya. Kikos massive fun na yun. God. Mistel si fakulan ngon. Fakla. Mistelan God. Siya yokli mameta kain kalemke. Si pange o yema ngakum inina in kalemke. As mistle si makatkapen me tafung leke. Mistelan God el si nanaki world peace si mamdash manyak kenge. In bellan le me lo tela na sin matamalutut ni kal samsam kun kassinge misle bella ko el fak nga fulia miste euros misle laksifena panga shot na shoes nga tio shot na oana ke fellow shot nimit force nga ka toas o e penimit sangen true peace singe el de kuno yake ke positive thinking ka absence of conflict maasinge mataka yurin katme na paana ngara ene na in ansikom makom ni shungyen katla God is in control manake washin bone God kadin kain dikien sang akketeyac inaksa figaslak met lili bel na kay wakosin nan ke kay masya wo e falin kaksakin masya paye masya yokshibe masya siwos masya nasas masya oi e masya Paing wo. Mga ngay masima e usi inner peace yurin kat me inka nak may sasikat taliki mamakat usi na si rinsang me akfosikada. Arapan ang akalemi mo may kas mga wik nga may talal fung isin na nandikiye na nakla inokak kimapaye no lies, rumors, or embellishment. Manake when sincere, when deceitfulness get genuine, in alena honorable, worthy of respect, in masuwas paya, in shun shikashaklan God, standard on God, pure, free of contamination, in tema matanla, ka blemish, lovely, mama yo kadita mo me kato, mama taka askalena, oyepe mama wolacna ka mama melyak moral langada standard ka langada kadita excellent ka ma wangintan laki malangada na panangaraki malutu chingata ka wala sam kun na yok anaki ikesta singe umana na ka kita liksimanin boom ka baba si shitel na sin talik mukul ka pa sinata taka na sikum nga kuminale na di kiela lalfingila shinkaat manil pa katlan misle na mana kayo matagay nakfosikata matagakin nakla kanina sumna yurin kat ke mayen el pak in control ke mana kayo ma me sikna siya el pa kainu siya misle pa isinga na sikum ama sila nga mapangayan siya tuwiwi ha na flown at belan na siya min kain siya pan siya liyawi katara la fa kaloan klamalap Al degin just call kumkulo ke ekasiklan Filipaya ko na yung yan kafindak mulakin sapta siya kat linen metluangan Utyak sindag okay na podel chikelan masi yoksper pa si versing ang sam kun misle Katlan misle
Nail siumin akketeyac yok na mutlalvung in mertlos in mutain se misle. Na in sukben mertlon mutain luonga en in akwoilan mertlos elos in dem molin in well force in mertlos. Na background ko makang pagtakon na ke pamdake force akus fani nige kapun sapta singan paupsam gunda ke fakun ngon fakun ngon mol lalo sanle losin mol kun oyingen paisang nawela in mastlon mo ito nakumuse mista singan le te mista magatlievin kalmatram mista singan iltako ke aslan ngon matal na mena si kummatlalal fu misenge kat fin suk misle in mastlon sin sie kat suk misla urin god Daga da suk faga kat som lie ke aslan god really broken na fako lan ngon by galim ge o yelan mete by galim ge mista sama kum samrun kun men as kabut mana kewa gapo singan palin aslan ko si mana kewa da ko na oro king ako madalong men nak singa fall na si kum guden loin na kong yeah Kaikin matlalal fung isi ko because mista singan ninyo ko fakan naslok mahita pangan horizontal relationship singan ngatas kuya alu fakan naslok mahita naslos may horizontal relationship la sakat finde loyang na ke sab mas elia silas ke kapaslas na singata na ke fakulon on papodil skilen dictionary na akketeyac yok nan dacht meteen doen kat kalem ge atte wine oil meteen ma to mugula pailas ma mugula te jesin ge to lostin al na usla place la batle kada gain bella meteen na gain mata shukye ma na nasil bella lelissim da multikun na ba example sigal Judia sintege fosluge sapta akosgan. Ange natlun may nan womi asmisle yok na kom Judia sintege. De line na ke makuwasaskian. Gorofa ka magin fakulon kan. Mga solution singan. Katfinte kabit mana kayo pa fos iya singan. Fos singa algo siya. Molken masa mafal, mol misle. Min kapit mana kayo aslan na non kasi mata ko. Pangan kikapa siya. Naging Driscoll. Kumgulo, agina summarize siya kada sa lumpia nga. Nag-department na ke kuminta ko KahsInKol ke faiklasi lasta ki men nakstagi senrian gan sam sofuk kasi sapta na phone siya na sam sofuk na phone na kal degindi degi commute al mista phone na mga vaga ay lang fact na phone na mga kayo diya na phone sam siofuk na phone na badaka da yagas stands on gosh na phone na mawon kosh kal pangan na phone na mawon kosh kal bange glamalap tol sila bange may lutut na ki Central School ay pe na ki pelantawi ki ipluo si mata ko ki pelantawi ko Central School ki Senria nabagat finrakin mo ki KahsInKol kadet kakketeyac ki mutawaek ki KahsInKol na masing alang si ki Central School ngayon pa ki puksi pe na nga Tamil sila nga ki rada mention siya nga lang ako lang malapin sila tamdal dairy su ilmal mo lila sinatal naral ka nuke mother ang kitas na ngayon na nga akkayal na pa akkay pa mutuyas ka na kiyamin masiwo kaya udagal lesi name stolu
na katitola ipegash kem daw na jaflange na kishbin faikolosinge na stensa na on ko songe usie shlakin lesson names kama ngesek mulutu chinga na ke na masimetan gashing nisan vak ma identify the psalmist reason for grateful me praising identify singa katitola verb se in recognize ka establish identity si bangen in akketeyac shipelan mwet mas tasam sa inge kishben o in kaksakin Kulo lala na si pagatin fakakin kalim life fo in fakkaklapan Kulo yok shiben na kima ureklasin LEUM GOD na ipsafta singa nage lesin name safta singa ngakom la si o iya ka si plan na in kanakilin na urekwa kan belwo wo si insang Kulo na sin LEUM GOD kimaluti singa mutawaek rik makin me anay ngoshe ka Paing ka invite invitation chain ka in we sangkulo in kaksak sangkulo na bayad ka keep simetan stanza si luo akketeyac na stanza si ka shamram kun na ke LEUM GOD singe ba akyohkye in the shamram ke la fela na kewa eninain me praise him na nake stanza si aklung en inda ka na yemetal inka in me on kaksakin ipsi aklungen nake stanza tolu nake lemekos inda ka kunit tala sa LEUM GOD el God ba inda ka in akketeyac stanza tolu singan shamram kun na yokla ukari se na LEUM GOD na stanza tolu singan ke sentence afla singan akketeyac who we are na pa kaskusan vakmo kat pacl na stanza ko tlekelime ko sinaksa simuluti singe siakla efo katin kaksakin inel na melutu singe king ako me usom proikin in foloko kaya po si mga kuminta ka na kaya katin kain ito kaya la kat babatumasin ko siya il falatle na wala na askale na il katin na katin kaksakanal fal na ki me majesty lala na ki falatle na wala na askale na lala eslagin bangen mga kinikasik kifa kalosing ito man siyale pelangan flog na room commute Interest ko, glongalap ke faikolosingan, kasi mo na gitosta, ko si Koloko, pon vay, luxury na akketeyac legalim. Na Pastor Herbert Sikra, kung siya na wikot, kayo na assume na finan Texas, glongalap ke Oslo inda ko kasla, in akkel kum Asping gala, glongalap, akkay kum Pastor Herbert, na Jenny Sikra, glongalap, kaya akketeyac wuwu, glongalap ke kum akketeyac katsakarang din masing iping FMA sur sikat findiaw liyak kakat matlal sikat findiaw liyak. Na dig interest ko, parang katsun ka pa sing amo ingin na ipel fal kidan kalye. Ngay even ko even wo sum ngay sut ko min faster na mit na kaya siya min kalye lawan na ngay tako katagay ni kalye tagay na uya ko. Dig interest ko. If nga kan få ett bell na Zoom, nang ifata ko aksa fila uya ko. Well, glamalap gas fototo in Varajuruk wood siya ulaka in we kom in KahsInKol loke mo lash loke ashlosan na kewa ashlosan al na kayagat masi milo singi shamram kun bienga alena ansikin nan ka ashme sifil betaka silan lem na ngane kun la asho yesi magum kan kasha ya in kasha lutila ka in kain we okoku kanene na sin metlasha ineta ke o yesing
Mayan si pelas yun nga pa. Makat faka ka into fay katle, fala ba mo itkol, takatin kain, may asur si, malatlan ka in mapatati fish. Fin ka itala makatara, Kosrae ka na naki, wolacna, emul pa mabatat si malako na siya. Napana nga kastal da gawin na siya soye ka, inakketeyac ka. Kulacnsap ki, takani wawalash, daman siya level nga flow na yun, lumalap. All right. Kal, degin interest ko, kung lumalab kaya ako lawulom na may laklash na uye ko. Katingin na katsun kapin program lash. Katingin na kita show na ke in kaliye le kat samtram kun may na naksila kum na yok na yung weeking ka samgun Soko oning kaksakin tram na ke sam siok sen kum lupsala iplo man degin interest ko. Ilata ka silpe pon faya ke kasi mo na ke tosta. Mutawaek kun ke bangan sam na ke leda lal poli kan sam kan la ke milyon na ke unin akfalet na ke soldiers gas kan na ke akfalet ko unin kaksak na singkat na ke leda lal poli kan el sino talal fungi met lal fungi ke bulan bel sen yok na sin met Ephesus met Philippi met Thessalonica met lal fungi elosin esmakle ke ma ilosashkian na ke ako madalong ni ka tungkapa sin e fal nga min siak sa shifena mea kalmea na sish mea kalmea na sikir dalong sukunin kaksak ngayon bakit ka nag-mulok bising at fin lang na ke kaksak sin kate or may nakfal kasi kaksakim na ni siyas na kayo kat kalam ge may naksige mande sam longolakos le il shamsham kun na ke le kat pananon ko kat la ko shaw felo il bakarangun il akye malun felo makanon felo il le me afka lalien mea il bakarangun magan na kayo Naking ako madalaw kasi follow lang ako min lemekat fosfika lasha maske kasi ni sam menak na uy ko sam kaksa class na singa defo but he so deserves it follow na ako meta isang akflat class le forget na class kat tay na sur kat tay kayo kat tay ning an lash kasi kaksakin ka naksijik na nga for kaya ka fosa Kadina liksjonina som sup beton in siest lekker. Hij kon echt verkeerd mislelan God. Kat vinti matakin malan God, really gaslan God, proina sin God, alupe. Kadin kon echt mislelan God. Na para mutlalal fungi at kaini, siya sin siya, in proiga siya sin siya. Kuskan message God ki KahsInKol. Akal mi may siklang katawi kong proike. Makumaskean. Pangasipelas mitlalal fungiya. May kat na fun na we all have the same goal. Kat na kayo, finas masikita, kat na kayo insom na yung God Papa. Pangamas mayokshpen na. Kat hindi nangigashpen na. Hindi kat magafan na baurela. O may tuya siya. Power kat na yung kasam-sam kun. O yung nakawain mo kayo mole. Nakanigal mo ni really gaston ka, bro. Maluwan yok supe. Nakinlang ako may rough kaya kaksaklasya. Kat hindi really gaston ka, panga ka to, oya mausi, force na siya. Usi ka to, fisek mga dash kaya. Nagaston ka to na si kum oya ko, in akketeyac, in akketeyac mo kinigat ki mga dash kaya. Le mga mas kaya, kadantiya dui. Kaya kaksaklas na singkada. Falena. Kaya kaksaklasa na mawul paspas. Ilas na siya. Kung singkat, wiya, ang training and proye, in kaliya na katafak mo niya sigurus le, katraining proye. LEUM God falet le na, kat inasim kaya sifac Kulo.
Kunokon ma wupes, Kunokon gaslam, Kunokon gas go by suos. Semakum akketeyac masamosla, nasish meto, kudet lututke. Bedliget fashion go you go, LEUM GOD verletlena. Paing masiak las tam nas we got gashagot. Fast mitlige, second line genik las. Oye my dog mulgot. Oye my dog kanaus misle. The ticket kudet go in ebel nasu. In kanausla, oana sie, oye lal sedan my dog akyohkye. Vervastjes las. Vervastjes in lalfungi las. Zoom, oh God verletlena. We got oye god nam nesna shish. KahsInKol lange got. Sin se oana shish nake when they get belgiot silbeos. Naka sit my inge gain and when you fun na Jesus Christ, God boy. Amen and amen. Ay lulap digging trust goal inge na kede show kudan kali at ganila sho nam nas we get geon in akketeyac ingen lulap